sibai ule tunlai chu Middle East lambo ruak in minchia ne a chanchin thar hi kan phalo lek lek zanin chu Manipur lam han hoi kwal la ila Tangkhul Naga le Kuki te kara boina kha thina hial athlengta a azia lo thin ngot mai Kuki helpol ten Tangkhul Naga mi som ni pakhat lai an man chan kha Tangkhul hovin Kuki pani March ni som pakhata an rup bo chua tura an karna anibera amaro chu Tangkhul Naga te an zwal ko thiama Chief Minister Yomnam Khemchan Singh Central State Sarkar thlengin ultimatum vaunatop an siam saka Sarkar enrola Deputy Chief Minister P Nemcha kipgenpo enrol thuk viau ani ome Kuki ten an mimante an chwa nu loka thengin biate kumsom limi le thangboi mang khongsai kumsom thum pangami te ruang char ani a boruak aso sang viawa Chief Minister Yomnam chuan a deputy pahni te chu a chortang kai thiama Biren Singh hunlai nen khachuan adan adang ta deuh ni in alang Chief Minister hian fak aphuve shrim Sangkai Village Authority te soidanin Tangkhul ten thawai Kuki khobula lawan hathok Kuki te an kapa thlam te an hal sak bokani khamini vek khan Kuki pa pahni te hi tuilak na pipe siam turin an kala Tangkhul ten an rubota ani home tin Tangkhul te hian mi pakhat ke an ka fu sak bok nin an soi Kukin pi Manipur KIM chuan Ukhrul district thilthleng hi NSCNIM te thilti ni in an soya darkar somli pariat chunga NIA kuta pechuak turin sarkar an phut humanitarian ground na Kuki te chuan Tangkhul mi som ni pakhat an mante chwa ma se himdam takamu an baisei Kuki pa pani te chu Naga helpol te kuta an thi ani Chief Minister Yomnam Singh chuan he thubai hi National Investigation Agency NIA kuta hlan ani turthu apuanga thichung te hena zangna domna pek anni ang atibok Assembly House a Congress Legislature Party Leader K Mega Chandra chuan March ni som pakhat Ukhrul boina hi asoi chuaka Chief Minister chuan Deputy Chief Minister Nemcha kipgen hmalakna wangin boina na sajok pumpel ani thu asoya afak viawani tin Naga MLA som tenen boruak an soi ho renga Central Sarkar point an ngai thutak hleni in Chief Minister chuan asoi Biren Singh hunlaya foreigner refugee tia in hnuai chia nakha Yomnam Singh hian amang velova Manipur nam som thum paruk te hi Manipuri vek kan ni a Manipur hi kanram introm ani ati Home Minister Govindas Konthozam point tunma Manipur omdan soin nam tinte in ngei taka an chen ho thin na ani tharum thonain engthil thama athlen lo ati Ukhrul district boina hi February ni riat atangkhan azwala thakhat ai rei boruak tangdeu atin anom to a sarkar tharpo afakom viau mai khohal le in thanate athleng to chungin civil war angkha ala thleng lova alom om tak zet kumthum chung boina kha anuam lote lulnen Tangkhul ho hian chunjom anchak mel tlat Manipur Chief Minister in zangnadom na pek atiam hi Indigenous Peoples Forum Manipur IPFM chuan su le turin an phut ve ngal boka IPFM hi asang kasara polte an ni a manni dewa hrai tuin chu wanga boy tanoi kha an ni a Mars Niruk Khan election an naya asang kasaran adin nima se chief advisor anda to ani Naga te ma khwa chau boipui indigenous people inti an ni a Naga indigenous talchu inti se tangma an lo sial dewani point azia tur ashrim shima zangna dom nahi Naga teluman ani big lauti po reve se thatur Naga ten boy cho chwa an chau zek zek viau lai hian Meitei Council more chuan Meitei le Kuki kara in biakna om theinan ma an lo la ve mek bok eti lai hian Kuki Civil Society Working Committee Ukhrul chuan poi khoi tu te man anni ma chu Ruang lak chuan tum lawa police case po Ukhrul police Naga police te kuta da andu lova
cycle emo kangpok pi police ten chui se an tibok tin Manipur sarkar chu tangkhul mi som ni pakhat chwa an ni theinana an man mo ang chia khan he case po hi rang taka bo zui turin central state sarkar an ngen Ukhrul district huam chunga Kuki omte thamwang takin anom thei talawa Kuki khwate kangpok pi district da turin an ngen bok Ukhrul Kuki CSO chuan rorel na dik om ma chu Imphal Ukhrul kongpui khar chunzom an rel bok Manipur sarkar budget session kalmeka kumsang ni som ni paruk som ni pasare chunga internally displaced person IDP te chomdol nan Vaibel chesare som thumpali arwa mana 3 February ni som ni panga khan Rural Development Minister Sifra Singh Chauhan chuan IDP tetan PMAYG scheme matangin in sanga apom sakto bok Manipur boina khan mi singa vel chu chen in nei lovin asiama chung ko sang ni jani mi sing khat vel chu omna tur siam sak an ni to a February thleng khan mi sing khat sangruk zanga vel chu man ina an let to ani tuna hian mi singli vel chung ko sang thum ja sari mabak an la om PMAYG atanga in sanga sakna tur hi state sarkar sum Vaibel cheja sari som thumpali hi semrual don ta se nuai khat le singa tinglo hretin an chang thei don chawa alabai tham deuh chuani Zelengrong United Front ZUF chuan nithum chunga thupa choi turin Kuki in pi a hriat tir Zelengrong United Front ZUF thu chwaina tarlan danin Kuki in pi Southwest Sadar Hills chu ke songlung boina march ni soma ZUF S Kamson Polle Assam Rifles te ka nakha thubel chian dolo mangin ZUF te anpua ZUF chuan nithum chunga thupa choina chwa turin an thriat tira he thil hian tilawani chuan eng thilpo thlengse anmo ani ang antibok